Ndabasuhuje nongeye kandi kubaha ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa mbahaye ikaze. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu hazindutse hakorwa impinduka za bamwe mu bayobozi b'igisirikare cy'u Rwanda, abandi bahabwa amapeti. Ibi ntibyatinze kuko no mu gipolisi cy'u Rwanda naho hahise hatangazwa impinduka z'uwari umuvugizi wacyo ariwe CP John Bosco Kabera asimburwa na ACP Boniface Rutikanga. Zimwe mu mpinduka za gisirikare zabaye nize zikurikira: Major General Emile Vusha yagizwe umuyobozi wa diviziyo ya mbere ya gisirikare. Major General Eugene Nkubito yagizwe umuyobozi wa diviziyo ya gatatu ya gisirikare. Brigadier General Pascal Muhizi yagizwe umuyobozi wa diviziyo ya kabiri ya gisirikare, naho Brigadier General Vincent Gatama yagizwe umuyobozi wa diviziyo ya kane ya gisirikare. Brigadier General Frank Mutembe yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare Task Force Division Commander, naho Brigadier General Andrew Nyamvumba agirwa umuyobozi mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama. Abandi basirikare bagera ku 10 nabo bazamuriwe amapeti bahabwa ipeti rya Lieutenant Colonel, bakaba barimo Joseph Mwesigwe, Egide Ndayizeye n'abandi. Ibi ntibyatinze kandi kuko mu gihe kitari kinini binyuze ku rukuta rwa Twitter ya polisi y'u Rwanda hahise hasohoka itangazo rigaragaza impinduka rivuga ko uwari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ariwe CP John Bosco Kabera yasimbuwe na ACP Boniface Rutikanga, hanyuma CP Kabera agirwa komiseri wa polisi ushinzwe umutekano w'ibikorwa remezo n'ibigo byigenga birinda umutekano. Mu mwaka w'2018 nibwo ubuyobozi bwa polisi y'igihugu bwagize John Bosco Kabera umuvugizi wayo, asimbuye Theos Badege wari wahinduriwe inshingano. Akaba uyu nawe uyu munsi tariki ya 30 z'ukwezi kwa munani muri mwaka w'2023 yasimbuwe na ACP Boniface Rutikanga. Mu byo wamenya kuri CP Kabera nuko iyo uvuze iri zina abatari bake bahita bamwibuka muri COVID-19 ubwo yavugaga ko mu minsi yose igize icyumweru abantu baba mu Rwanda bagomba kuguma mu rugo. Uyu kandi icyo wamenya nuko yigeze kuba umusirikare mu ngabo z'u Rwanda azabohoye u Rwanda, aho yigeze kuvuga ko we ubwe atigeze agira inzozi zo kuzajya mu gisirikare, ariko akaza kukijyamo no kubohora u Rwanda, inshingano ngo zarebaga urubyiruko rwari muri icyo gihe cyabo. CP John Bosco Kabera avuga ko yabitewe no kwiyemeza. Avuga kandi ko yinjiye mu gisirikare kubera ko igihe yari arimo cyabisabaga abari bakiri bato bose. Avuga ko yagiye mu gisirikare afite imyaka 23. Avuga ko mbere y'uko ajya mu gisirikare cy'inkotanyi ngo afatanye na bagenzi be kubohora u Rwanda, yigaga kandi ngo yari afite inzozi zo kuzaba umuganga. Ubwo igihugu cyabohorwaga, CP Kabera yahisemo gukomeza kuba umusirikare, ari naho yaje kuva yerekeza mu gipolisi anakomeje kubamo kugeza uyu munsi. Uyu ngo ntiyigeze atekereza kubivamo ngo akomeze amashuri ye maze azaba umuganga nk'uko yabitekerezaga mbere, ahubwo ngo yakomeje akazi yari yiyemeje ubwo yajyaga mu gisirikare. CP John Bosco Kabera avuga ko icya mbere kiranga abantu bakora mu nshingano z'inzego za gipolisi ari ukugira disipurine. Uyu mugabo yagerageje gukora inshingano ze z'ubuvugizi bwa polisi y'u Rwanda, aho yagerageje kubanisha neza polisi n'itangazamakuru. Ntawakwibagirwa ko mbere hari igihe itangazamakuru rimwe na rimwe cyakeneraga amakuru
bikaba ikibazo kuyabona, ariko nibura uyu mugabo yagerageje kubyitwaramo neza kandi atarobanuye ibitangazamakuru ngo bimwe biyabone ibindi biyabure, nk'uko bijya biba mu bindi bigo bimwe na bimwe bya hano mu Rwanda, aho uhamagara bakakwihorera, wakwandika bakakwihorera. CP Kabera yanagaragaye cyane mu bikorwa by'ubukangurambaga bwa polisi birimo nko kurwanya inkongi, gerayo amahoro n'ibindi. Akaba mu mirimo yakoze CP Kabera yaranayoboye ishuri rya polisi y'u Rwanda rya Gishari. Mu bikorwa aherukamo bya vuba, naho yaherukaga kugaragara ari muri gare no mu modoka, akangurira abashoferi kujya bibuka gucana amatara y'imbere mu modoka igihe bugorobye. Uyu rero akaba yamaze guhindurirwa inshingano, akaba yagizwe umuyobozi ushinzwe umutekano w'ibikorwa remezo n'ibigo byigenga birinda umutekano. Tukaba tumwifurije kuzagira akazi keza mu nshingano nshya yaramukijwe. Ku rundi ruhande, reka duterere akajisho turebe kuri bimwe mu byo wamenya kuri ACP Boniface Rutikanga wahawe kuvugira polisi y'u Rwanda guhera uyu munsi. ACP Boniface Rutikanga yarasanzwe ashinzwe ishami rirebana n'ibikorwa by'abajya mu butumwa bw'amahoro bwa UN. Yakoreye ku cyicaro cya UN i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishami rya polisi imyaka igera kuri 6 yose. ACP Boniface Rutikanga kugeza ubu akaba yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru n'inozabubanyi, akaba n'umuvugizi mushya wa polisi y'u Rwanda. Zimwe mu nshingano zimureba harimo gukomeza kunoza umubano mwiza wa polisi n'izindi nzego, by'umwihariko itangazamakuru, yihanganira abamusaba amakuru kandi agerageza kuyabahera igihe. Reka tumwifurize nawe kuzagira imirimo myiza mu nshingano nshyashya yahawe, haba ku rwego rw'igisirikare cy'u Rwanda, haba no ku rwego rw'igipolisi cy'u Rwanda. Icyo twabonye ni iri tangazo rivana bamwe ribajyana ahandi. Nta kigeze gitangazwa ku byaba byagendeweho birebana n'izi mpinduka, gusa ikindi cyiyongereyeho ni uko abahawe inshingano nshyashya bagomba guhita bazijyamo ako kanya. Reka bose rero tubifurize ishya n'ihirwe mu mirimo bahawe kujya gukora. Reka kandi ariko mbashimira mwese mubana natwe mu nkuru tubategurira ku Ibendera TV. Ndabibutsa ko musabwa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu. Ndabashimiye rero, mbifurije kugira amahoro n'amahirwe. Nitwa Anaclet Ntirushwa.